Ngoba sisenza lo msebenzi esiwenzayo silindele ukuthi abantu bazogquma bonke basishayele izandla ngoba inhloso yethu akukona lokho. Kube besifuna ukushayela izandla ngabe sihambile saya e-stage sayo-perform-a. Kodwa ngoba silana senzela ukuthi into esifisa ukuthi yenzeke noma sazi ukuthi ngeke yenzeke kusasa uma sivuka ekuseni yonke into isilungile. Sifuna ukuthi at the end of the day nathi iy'ngane zethu sibe naleyo surety ukuthi ziyakwazi ukuvuka ezweni y'khululeke, zingadli ukudla okuphoyiziniwe kwasema-tuck shop, noma yi-kidnap-we, noma yidlwengulwe, noma yinikwe ama-drugs. Kuningi vele esingakubala okwenziwa abantu bokufika esingahambisani nakho. Siyafisa nabantu bakithi ukuthi noma ngabe kukhona la abathinteka khona njengoba kusalungiswa izwe, baxole Nkosi yami, inhloso akukona ukulwa nabo, kodwa inhloso yokuthi kulungise izwe njengoba nje silibona libheke phezulu kunje. Makwenziwa njalo-ke makulungisa akukaze kwaba mnandi yonke into. Kwesinye isikhathi nawe uyalimala okwesikhashana, kodwa ngokuhamba kwesikhathi nawe ugcina usuyizuza imiphumela yalokho okwenziwayo. Izolo-ke sibe ne-clean up la engahambanga khona kahle. Singasho ukuthi nje sifike abantu bokufika sebeplanile, sebebaningi nje impela. Sebethi bazohlasela abantu basela e-South Africa ngoba sebekhathele bona ukuthi kulokhu kuklinwa. Bafuna ukuqhubeka benze intando yabo njengoba belokhu beyenza. Basuka-ke bashaya oyedwa wowesifazane ebesebenza naye oklinayo. Mebemshaya bamshaya impela waze walala phansi baze baqopha amavidiyo bajabula. Bathe sebekwenza lokho-ke abantu-ke bangakuthatha kahle lokho, babuya-ke nanamhlanje ukuzohamba nje emgwaqeni babakhumbuze abantu bokufika ukuthi kahle kahle la esezweni lethu asikwazi ukuthi sitshele abantu bokufika ukuthi senzeni, yini engafanele siyenze, ikephi la esingafanele sihambe khona. Njengamanje abantu bokufika bayiphathisa kwabantu abama-visitor, abayiphathisi nje kwabantu abawomakhelwane abezokwenza okuhle. Abantu bokufika la ezweni lethu bayiphathiswa kwabantu nje kufanele sizwe ngabo thina, kufanele basiphathe, kufanele kube yithina esiy'bona engazuthi siwumbhedo wabantu, bona ibona bodwa ba-right. Mina ngithi nje into eyodwa ukuthi if bayakwazi ukulwa njengoba sesibonile ukuthi mebela e-South Africa ave benamandla bayakwazi ukulwa. Bahlulwa yini pho kuyolwa emazweni abo ukuze izwe labo nabo lilunge, bakwazi ukuhlala khona, masivakashelana sivakashelane, masiphindela emakhaya siphindele emakhaya, kuphele kanjalo. Asikho isidingo sokulokhu sithi ngoba nakhu siwomakhelwane or ngoba nakhu sasine-apartheid ngo-19 bani bani, kufanele simele yonke lento esimelana nayo, cha.